Omukoro gwo kutongoza abeegi b'ekibiina kya patriotism ab'ishomero rya Ryanyu Senior Secondary School gutandikire n'omugyenyi mukuru arikurambura enyiriri obwo abeegi abatendekirwe bari aha parade n'obwenjura yone bakiireho. Aba borekera obukugu bashomesibwa abasirikare kandi abeegi bebembire parade okuruga aha kutandika mpaka aha kuhendera. Aba borekere n'obukoryo bw'ekinyamahe obu bashomesibwa mu bwire bw'esaabiti emwe yonka. And I really pray to God that these values that we found you with and the values that we've added, we do it practically so that we become the best, not only in our country, but we are raising the flag high even in the global village, in the whole world. Barwane munonga kurindi ihanga ryabo gitu rya Uganda ku region part of Africa tariho Uganda ndije roho munsi yo nakwiha hweji kandi no kundi ihanga rya wano kunda family yo kuruzarwamu. Umunyishengero kaza wa district ya Bushenyi Anet Katusima mugisha asimire mukuru w'ihanga habo kureta patriotism mu mashomero kandi yashaba bisicyabo kutomu nkore bashomesibwe. Ihangeri nitwenda bashaho ba doctors. Ihangeri nitwenda promotinga ICT technology. Ihangeri nitwenda ba engineers ba lawyers. Nitwenda bashomesa. Nabwecho abana baitu babishi ahimurubwena muteke wa mani noreba na government programs nizigira ngo youth bagire ekibaye gecho kose mukono mwabire babishe bakozire mwenu ebibaye gaha nebyo kugumizamu kandi nito ntizaguma ntibishongera. Umujesherwa mukuru w'ihanga bwa Bushenyi Robert Atwahirwe oyebembira umukorogu hashabira abana babisyo kundi hanga ryabo nabagambira nti twatitine kundi hanga no kureresho ngakeza amabatezo ebintu nkebi kuno jangu byo mu Uganda na kundi hanga tukazo turiya tutare mbintu nkebi ebyo ushuma bw'amabati manyempi ya za government. We promise to make sure that we shall keep the love for our country and work to the best of the best to make our country a great one. Abakuzireje bahirwe za certificate kandi habireho no kureka intaranta ngo gutagura hamwe n'ebindi. Ahabwa TV West and Aiden Bataringaya.